Praise God, hallelujah. Dati man tirating program, tirating oras kat I believe nga dakal ti maaramid naman na natin nga mensahe ti biyagyo if you believe. Kat dati ti message iti part 2 iti how to have a great faith. Kat kung share ka na kayo na ito, tapno di ka sa ma-receive tayo more revelation knowledge. Kani Apo Diyos, kani Jesus, Holy Ghost, kani Gospel, tapno maporma ka na tayo na ito yung great faith nga pakayaywan ni Apo Diyos kan makarami kani signs, wonders, and miracles dito na bawal tinaga. Kat mapantay yung alterating nga mensahe kaniting oras, kat i-receive tayo with the revelation knowledge of God. Hallelujah. Praise the Lord. Let's pray. Father, in the mighty name of Jesus Christ, thank you for confirming your word with signs, wonders, and miracles by the power of your Holy Spirit. Thank you for touching the lives of people through the message of this gospel that you have given us. Praise God for more souls to come in your kingdom. And thank you, Father, for using our lives. Continue to teach us, Father, how to minister, how to do your work here on earth by the power of your Spirit. So continue to teach us this morning. Allow us to understand your word by revealing unto us this truth. Thank you, Father, in Jesus' name. Amen. Hallelujah! Bagamanan ni kabay mo, agdangag ta. Yes. Hallelujah. Kailan di ba nagdangag? Kasi, umuyo, adumat sa giti, umay maipiprehan niya. Adar giti kakabsat, nga iyog da, ngam no may prehan pulos, saan ngagmove ti anointing? Uray no maminsan anya aramidan. Because, dagito'y gamin nga kakabsat no maminsan, handang agdangag ti word of God, ngam no sakit na lang sa daumay. So, talagang ada compassion tayo nga kaya tayo nga hilan ko maisuda, but wala tayong magagawa kasi hang agflow ti anointing. Iday kisan nga diday napananmikat. Ora hang ko tatatson isuda kasi mula kat agbo-flow. Very powerful. Iso nga daday gamin kailangan tayong agdengeg. Ada de kunak nga maladaw ngay. Na into na dandanin matay sa umay. Kailangan kami di kasana dyan, tatapa lang agdengag kan the Word of God. Because God is moving in our lives through faith. Without faith, it is impossible to please Him. Now, only faith mo, hanga mabalin nga may ayo ti Diyos ken ka. Iso nga kailangan ti faith agop operate the power of God. Wano ni Apo Diyos di biyag tayo babaan ti pamati. So kasanungay nga da pamatim no, wanangag mo. Iso nga dagitoy may spread nga message tayo. Iso nga nangangag na pagsangpot ko idayan, at least nga napidan dan. Ta nagpapasaan dan dagiti mensahe. Moy dapat di maysa ditoy man lang Trinidad niya. Ada di maysa nga agasawa. Nga siyempre adu nga ti church ditoy. So ada dito sa Balias Church. Now, tinangyari, inala na di preaching tayo dito'y. Mga 60 plus nga preaching. Kat inulit-ulit na dajay. Nga dingdanggan, basta trabaho. Ingana nga namin 70 samot kano nga in plena. Santo na open. My point is, agaasin nyo dajay nga namin ano nga dinangag na di mga 60 nga preaching tinamin 70. Santo na open ijay gospel. And then nabaptizan iso na ti Holy Ghost, yung panagdengdenghig na lang ijay, nagtangs. Yes, yes. Amen, iso nga haan yung ako na no nagdengag ka tinaming san kat uston. Tuloy-tuloy na tayo, nga na ma-open ka ti revelation knowledge. Amen? So we need to pray, nga makareceive tayo manantata. Hallelujah! So tuloy, ti mensahe tayo kati, ituloy ko tata, how to have a great faith. Kasano tayo nga madaan? Itidakkel nga pamati. Yeah? Because sinsuro ka na kayo na palabas, great faith. Nga jay faith, jay centurion, can jay faith na jay Gentile woman.
Ket apay nagkaroon dati great faith nga naayayon ni Jesus kadakwada. Ket indayaw ni Jesus lagi day nga tataw because of their faith. Kasi ibagbagak, palasin nyo basahan di Bible yu, iti na kay aywan ni Apo Diyos nga tattao jay faith. Dati faith na heroes of faith in the Bible. So nga kailangan tayo nga magkaroon ti kasjay. Amen? So naisulok na jay na palabas nga the reason nga adaan na ti kasjay nga great faith because of their knowledge of God. Knowledge of Jesus Christ. Nga the knowledge na iti Diyos ken kini Jesus. Ket adaan na ti revelation knowledge. Na i-reveal kadakwada ti kina Diyos ti Diyos ni Jesus isu nga napigsa ti pamati da. So no awan ti revelation knowledge ken ka hanga grow ti faith mo. So now ituloy tayo di how to have a great faith. Kasano tayo madaan itilakkel nga pamati. Okay, ituloy ko na di knowledge. John 17 verse 3. And this is eternal life, that they know you, the only true God, and Jesus Christ, whom you have sent. Dahito di pudno nga biyag, nga mamamuda ka, nga Diyos ni Father God, ken ni Jesus Christ, nga inbaon mo. Duwa da dayan, ti dapat tayo nga mamwen, tapno, agwork ka na tayo da eternal life, isursurok ti eternal life, halang nga da nanayon nga saan ka nga evaporate, wano saan ka nga matay, ta even the devil, ag nanayon nga, kwanayay, ag exist. No pa'y may tapwak di impyerno, pero tinagan na patay. Amen? Dahito eternal life, ti bagbagana na ito, dahito yung life of God. Maawatan nyo kumadayay. Nga dyan life of God is ti eternal life. Life ni Jesus, may bagbaga, nag-meditate kayo, ti life of God is dyan joy, peace, kasday, health, blessing, dyan love, kaya na dumapay righteousness, holiness, na dyan ti eternal life. Nung ma-receive mo na dyan ti biyag mo forever. Pero ni Satan, kaya nagiti unbeliever, ag biyag namat forever, pero ti biyag na pain, sickness, disease, napay, riribok ti biyag, hatred, bitterness, lagi dyan ti death. Ti life, joy, peace. Amen? So this is life or eternal life. Nga mamamuda ka nga Diyos kaya ni Jesus Christ ngayon baon mo. So kailangan nga mamam ni Father God, who is the Father to you, who is Jesus to you. Saka agbalin nga strong iti life of God or faith. Amen? Iso nga kanya, tipukpukusak, amamok ti Diyos nga Ama, ijibiyag ko. Amamok ni Jesus. Tay dayak nga pumigpigsa. Iso anuhan yung amamok ti Diyos, never kayo nga pumigsa. Uray ka na yung kayo ijay church. Ti atindan, sa nga iso timang papigsa, no pay mayat, tanda ka. Pero that's not enough. Nga gaputa, adan ti attendance mo, wano ada kay the church, ket nag-grow ka. Titunay nga pag-grow, umay kay the church to know God more and more. Hallelujah! Praise God! Amen? So next, nga kitaan tayo manandidoy. In-inted ko malang nagitidad do mga verses, di napalpalabas. Kat no kitaan tayo, iti Ephesians 1:17 about knowing God the Father, daman na doy. Ito di prayer ni Paul in the Ephesians. Sumat nga isutiin ti intercede mi kini Mrs. ito church.
Akanain mo ikarkararag, nga i-open mo, ti-knowledge making ka, i-reveal mo ti sarilin, tamam amumi si ka, da kami nga agasawa, dagiti anak mi, ken da ito'y ministry, ti church. Akanain mo ikarkararag, nga malukatan tayo, ti-knowledge, ken Apo Diyos. Tapos mamamo tayo, no sino jay Diyos nga nag-iiyan ka na tayo. Kasi no mamamom ti Diyos, nga isuna ket baknang, santo makita isuna nga in the spirit nga nag-iiyan ka, maawatan nga you are rich because of Him. Maawatan nga you are healed nung makita niya po mamamong ti Diyos nga He is help to you. Nga nagbabalay dito'y baging. Nung maawatan nga health isuna ka, mamamong isunas a health, idagi pumigsaan, iti faith mo nga you are healed. You are healthy. Nganuhan nyo mamamong ti Diyos, oray tulad-tuladan nyo, naging dumay magbaga, I am healed, I am healed. Nung mo pa yung amo, ti Diyos mo, hangag kuriking ka. That's the problem. Taado ti mang tutulad laeng, hanga tinuladan ti pamati. Ti pamati, knowledge. Panakaamom, di personal mo, iti faith. Oray no inkugtar ko akaslay kat naagasan, kat panasamat nga ikugtar, apay nga kinmaro. Apay nga slay. Because you do not know who is God to you. That's the problem. Amen? So, kailangan amwam dyan na amwak. Or amwam ni Apo Diyos. The personal life mo. Diyan mo kang magkaroon ti great faith. Makita yun na dyan, centurion, hana nga binulbulod na dyan, sila duma. Na-receive na nga revelation. And then the babae, na-receive naman nga revelation. Handa nga nagtulag itong centurion. Kanya-kanyang revelation. Pero da kami nga mang-isursuro, isursuro mi na kayo, ta makareceive kayo. Mabaling nga da kami di first nga pangirevealan ni Apo Diyos, ngam, in-reveal na na because amuna nga inayaban da kami nga preacher, teacher of His Word, tapno i-relay mi ka na kayo, tapno makareceive kayo. Isungahan nyo kunan nga da kami laang, ti purpose ni Lord nga i-reveal na ka na kami, tapno i-share mi ka na kayo. Tapno ma-receive yo. So, Ephesians 1:17, this is the prayer of Paul. That the God of our Lord Jesus Christ, sino ti God of our Lord Jesus? The Father. Kunay dyan, the Father of glory, ti Ama, ti Dayag, or kinadayag, may give unto you the Spirit of wisdom. Ikanda kayo kumati, Spirit of wisdom. Tandaan ninyo, no, born again ka, nabaptize ang kati Holy Ghost, nagbabalay kang kati Spirit of wisdom. Pero apay pa lang ang kararag ni Paul kadagiti taga Efeso nga nabaptizean lagi ito iti Holy Ghost. At tatangsa gito'y. Ngamin kararag na pa lang nga maikan kayo kumati Spirit of wisdom and revelation in the knowledge of Him. Ngaikanda kayo ti revelation panakaiparangarang panakaiparang ti kinadiyos ti Diyos babaen ti revelation. So may sa niya kararag mi dito yung church. Iso nga na ito ti kararag yung may sa. Lord, Father, i-reveal mo ti sarili. Dawatak ken ka nga babaen ti Espiritu nga da kanya. Ag-function da ito yung Spirit nga mangi-reveal ti kina Diyos mo kanya. Tadan ka na ito ti Holy Ghost, but hangagapo tadak ka na ito ti Holy Ghost, kat agpang-funksyonan ti Holy Ghost, ti kayat na. Kailangan nga dabilibam, ada ti patsyom nga ikararag mo, santo, i-work out ti Holy Ghost. Now, want ti mabilib mo iti Diyos, ken ni Jesus, ken the gospel, I want ti work out na, di standby the Holy Ghost. Iso nga kailangan ada bilibam, tapno ada i-reveal na. Aday kararag mo nga kayat mo nga maamuan. Tapno ag-work. Tati work out lang the Holy Ghost, the Word. So nabilibam the Word about God, about Christ, iso ti work out na, iso nabilibam nga ti Diyos kat help to you,
kat in workout ni Jesus by His stripes, kanda dumapay nga revelation knowledge na diyay, i-work out the Holy Ghost. Because the Holy Ghost is the power of God nga mangi-manifest ti aming nga kinadiyos ti Diyos. Awan tihan na nga kaya nga i-manifest nga kinadiyos ti Diyos. Very powerful the Holy Ghost. Na-create amin nga banag, babang kanya na. Pero apay nga nga makagaraw. Because of your faith. Kailangan nyo nga mamamu ni Apo Diyos. Iso nga, inkararag ni Paul na ito. Iso nga, may nga kararag ko ti sarili, Lord, I believe you are my Father. I am your Son. In Christ, so reveal yourself to me as a Father. Because I believe. I-reveal mo kanya, ipakita mo nga, tatanggusi ka. E di, kararag ko di ay, adu the revelation ni Father God nga mangipakita nga, tatanggusi na. Ikararag ko manan, dagiti na dumakin na Diyos na, sikati Father of glory, Father of health, Father, sa tikat na sa one, Father source, punganay, paggapuan, timay sa kayat na sa one, Father, source of nature, nyapay, tikat na sa one, Father, isuna ti origin, and Father is a head. Ano ti talong a major meaning of a father? Nyari ay, number one, source of your nature. So ano isulat ti amam, jay nature na, so jay nature mo. Like father, like son. So ano maawatam ti ama, no anya ti nature na, kasasaad na. He is divine, so you are divine. He is life, so you are life. Hallelujah. He is righteous, so you are righteous. Because He is the source of your nature. No inanak na ka, naggapu kanya na dyan nature mo. Okay. Hangay so ti exactly nga topic ko. Knowing God, ti topic ko. Number two is, He is the origin. Beginning ng rugyan. Punganay. Tikat na sa one, the Father. So He is the origin of glory. He is the origin of light. He is the origin of health. He is the origin of life. He is the origin of blessing. He is the origin of love. So nga Father of love, Father of light, Father of health, Father of glory. Hey, magmagana yun ay. So nagitan ka revelation ni Lord, di in karakararag ko na ito, reveal yourself to me as a Father. So in reveal na dyan, ang mumbati kaya't nasa one the Father, kung na dyan. So ngayon suro na kanyak na gitoy. Anya ba din suro na, iso na dyan head. So nga iso na ti kangatuan nga salunat. Amin, halang nga head, kakasla berdugo nga mangituray. Head, isuna, iti, turay ti salonat, turay ti kinalinteg, turay ti bendisyon, turay kasday. Ket kaputa anak na ka, nag-floking ka, day nature na, day kinaturay na, day, adda kanya na idipunganay pa lang, so natinangrugyan, nagtaudan. So ano kunada nga, dadya ti Father iti piano, kas maring kunada, isuti ng rugi nga nagpiano. Origin. As lakas jay. Dati kunada nga, Father iti music iti piano. Kas lakas jay. Iso nga ni Apo Diyos, kadya ti pagka-Father na, that's the revelation. Iso nga iso na ti Father of health, I am a Son of health in Christ. So, the Father of light, I am Son of light, or light nga Son. In Christ, amin the day. So, I am light. Jesus is light, and I am light. Father of health, I am Son of health.
Agijay, the revelation na diya, tapno dumakkel kayo. Siyak ti anak ti salon at litoy. Isuna ti ama, siyak ti anak in Christ. Hallelujah! So, you need that revelation. Next, kaya baga kaya Daniel chapter 11 verse 32, handang nga, kuhan unay di jay, because they that know their God shall be strong. Ti makam mo lang iti Diyos na, iso ti strong. Amen. Daniel chapter 11 verse 32. Yan. Yari ko na ijay last part, but the people who know their God will be strong and will resist the Antichrist. Dajay, Antichrist ay ibagbaga ng ma-resist sila. But the people who know their God will be strong. Nuhan mo ngayon ang ammo ti Diyos mo, hindi strong. Tati pangalam ti strength mo, namamom ti Diyos mo. So you need to know the Father, the God of heaven. Because He is your Father, He is the source of your nature. Amen. If He is divine, you are divine. If He is health, you are health. If He is rich, you are rich. Hallelujah! Woo! Adon tumat ti hangamang meditate, meditate yung kami dajay day and night. Inga nang agbalin nga life kada kayo. Amen! Hallelujah! So next nga kitaan tayo kat knowing Jesus. Oh, hallelujah! Knowing Jesus. Amen. Mapanoy man pa, may isang verse. Dati kahit kung ay share pahabol ti Holy Ghost. 2 Timothy chapter 1 verse 12. Additional the Holy Ghost nga scripture. That is why I am suffering here in prison, but I am not ashamed of it, for I know the one in whom I trust. And I am sure that He is able to guard what I have entrusted to Him until the day of His return. Sino ito? Ni Jesus. Okay. King James translation. For the which cause I also suffer these things. Nevertheless, I am not ashamed. Anak ka, kung ay bayin na gano'n, nga suffering ko. For I know whom I have believed. Tamamok tayo pinatik. Bagaman mo, ti sarili, amamok! Tayo pinatik. Are you sure? Yes. Amen. Adati alanganin. Dati yung confession mo, I know whom I have believed. Bada question king ka, nung mo talaga mo, amamong maya. So you need to know that binilig mo. Yes. No sino di believe ba? Mamamwam. Yes. Iso na day, God the Father is Father to me. He is the source of my nature. He is my origin. Yes. He is my head. Hallelujah. So now, mabatayo ka ni Jesus. So ni Jesus, ti bagbaga na ijay. Ijay LLT. Kailangan nga muam. Oh, praise God. When I die, for I am not ashamed of it, for I know the one in whom I trust. I believe, kung anak may die, and I am sure that He is able to guard what I have entrusted to Him until the day of His return. Sino tagsubli? Ni Jesus. So you need to know Jesus. The Father and the Son. Because amin, nada kini Father God, in transfer na kini Jesus. Kat amin mat nada kini Jesus, natawid tayo mat, hindi na born again tayo. Di na anak tayo ti Diyos.
Di ka na yung kwa ibagbaga, amo yung kaditingkas santi born again experience, the spirit of adoption. Nangala ni Father God, the spirit of Christ as a son, iso timapan iti na born again. Kasla danom na ita. Nga may sang danom, may sang spirit, the spirit of Christ as a son, iso ti pagbibingayan dagiti amin nga maborn again. Pero saan nga maibos sa spirit of Christ? Because the spirit is like a fire, like water, like electricity. So nga may pibos because he is the source. Source na nga kaslaubog. Pero ija, itinagapuan namin ti spirit tayo. Iso nga nagbalin tayo nga son and daughter of God because the spirit nga nag-transfer ka na tayo din na born again tayo is spirit of the son. So we have the spirit of Christ. The spirit tayo nga born again na ibingay dadjay babaan the spirit of Christ. So no the spirit of Christ ket King of Kings and Lord of Lords, your spirit nga born again King of Kings and Lord of Lords. The spirit of Christ ket Son of God, nagbalin ka nga Son of God because of the spirit of the Son. No, the spirit of Christ is healer, then you are healer because your spirit in Christ is healer. The spirit of Christ is love. So your spirit is love because that spirit came from Jesus Christ. Your spirit kept inabak natin impyerno, so the spirit mo nga nagapukin ni Jesus, in-overcome natin impyerno. That's the revelation. Woo! The spirit of Christ is health. So you have the spirit of health. The born again spirit get health in your body and bones. Kasi nagbabalayan, the spirit nga dadyang, spirit of Christ, dito'y flesh and bones. Iso nga nagbalin, day bagim nga flesh and bones of Jesus because of His spirit within you. Iso nga ti bagim ni Kristo, dapat hangag sakit. Harabasyakaraba. That's the revelation. Apay nga anak ti Diyos, I have the spirit of the Son. Apay nga I have power to cast out demons, I have the spirit of Jesus who overcame the world. Apay nga naabak ko tinumong because of the spirit of Christ that is within me, that is within you. I-meditate you na dyan, gana nga magkaroon kayo to knowledge. I know whom I have believed. Ano ti saan na gabing it is decided to know God in their lives. Nagidayamin di batayan, di sursuro ka na kayo, di pamatik. Hallelujah. Apang ibagbagak, nakasyayak, I have the spirit of the Son. So nga I am Son. The Spirit of Christ is the high priest. So I am priest also. Na tayo nagdipapadi ni Kristo. Kasi I think kastana amin. So you need to know Jesus. 2 Peter 3:18. Amo tayo di ay. Amamon nyo ni Jesus. Sino ni Jesus? Kada kayo in your spirit, soul, and body. He is life. Kat kay life na complete life. Ano ilang question ko lang, apay si Pastor Romy nga Jesus is our life. Halang ko mga Jesus is our life, ha? Jesus is our health. Halang amo, the revelation to Jesus is our life. Because the life of Christ, complete life. The life of Christ in health go together. Because the life of Christ, healthy life. No sickness. No demons, spirit. The life of Christ is blessed life. So ano blessing, no kunam nga, Jesus is my life, at dayan di blessing because the life of Christ is full of blessing. Jesus is my life,
His authorities in his life. Amen. Life of a king. Amen. Life of God. Amen. So if you have Jesus, you have God's life. Life and peace go together. So if you have Jesus as your life, you have peace, because the life of Christ is peaceful life. Kasi lang, very simple, Lord, if you have revelation. Naditidesiran nyo, tanawan na day kada kayo, iso nga, very weak, pati confession nyo. Uray sang kay baga ni Jopring, i-confess you. Amo iti confession ngamin. Agkwa kumana day, palakam mo miti Diyos. Ijay pusom, tapno ag-change day ngiwat mo. Taagpay so na, life and death are in the power of the tongue. Pero abay panay death, iti kang confess na duma, they do not know who God is in their hearts. Abay nga duma ikan confess ti sakit, kat satanas niyay. Iso nga umay ti sakit na, dapat i-confess mo, my nature is health, because the nature of God is my nature. Iso ka na hindi mang change si confession mo. Madi na nga i-confess ti buwisit. Ngamuhan ka sa iba na kamom, ket nagilako ka kinatang kat piso, apay ngay, i-preach mo di Pastor Romy nga na bendisyon at madmadi ti confession mo. Patingiwat mo pa ikitin madmadi. Because saan mo nga mo, the source, the positive confession is your faith in God. So nga rin, tulad ninyo, ni Brother Jopre, di nyo pa'y kaya, into no awan pa iti kanan nyo, nagbaliw confession nyo, isunahan, because they can confess na, jay God nga dayo unag na. And that's my life. That's your life. Kahit yung nag-change ni isawsawang sihiwat nyo. You need to know God. You need to know Jesus. Hallelujah. Kat knowledge, grow. The more you grow in knowledge, the more your faith grows. Amen. Hallelujah. Rather, you must grow in the grace and the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. You need to grow. Amoy lidamok na ito yung adadalan, basit pa lang dito eh. Ngam itulo-tuloy ko, ganang agugo, ganang agubro, ganang pinpinitrita na my spirit, soul, and body. Ganang marinrinyo dya mind ko, marinrinyo dya 5 senses ko. And then umamay da dya senses ni Apo Diyos, nga spiritual senses. And then da dya ko makikita, iti mas higher level, di pa nag-move ti anointing, mas pa nag-move iti power, iti Holy Ghost in my life, in the ministry. So kitaan nyo dito, spread anointing di mga raramid dito eh. No, in the anointing, the Holy Ghost, saan tayo matouch the life ti tao? Saan tayo mapadakal isunod? Pero this is the work of the Holy Ghost because that they preach tayo living word. Han nga hid knowledge, living word. Amen. Amuyo ka di. Nga iti faith. Kati tapo na daday kati kinadiyos ti Diyos. Iso nga nothing is impossible. For the person who believes. Why? They binilieve mo nga God iso tag-work. They inaccept mo kinadiyos ti Diyos nga nawatam iso tag-manifest. So no, nothing is impossible with God kat naalam na daday nga faith, nothing is impossible to you. Hallelujah! Desire nyo dahi, kararagyo na gitoy. Holy Spirit, maka-reveal ka na kayo, oray dungan nyo, oray mawatan nyo, dahi panunutyuhan nyo, makomprehend, unless nga i-reveal the Holy Ghost. Kaya kayat the Holy Ghost nga i-reveal. No, ikam lang kumaiso na ti time.
nga mangi-reveal. So nga kayo kung mga busy nga kanayong gamit ti material things. Ag busy kayo mat, it is spiritual things to meditate and to pray. So anya, dapat kayong ag-increase in knowledge. You must grow in knowledge or increase in the knowledge of our Lord Jesus. So nga ida ko ay meditate na the spirit ko nga nagapukan ni Jesus, natay the spirit nga nagapukan ni Adan. So nag-end the Adamic nature in my life. Nag-end ni Adan nga first. I'm now dead from Adam, but I am now connected to the second Adam in heaven. Alam, nakita yun na kita. Tayanan di connection niyo kat ijay heaven. Hanan na ijay Adamic, nga ijay nga naabak. Dajay second Adam nga nangabak. Adan ijay heaven. Iso nga ti source, ti power mo, kin authority, kin blessing mo ijay heaven, not here on earth na. Because you are dead from that Adamic nature. But you are alive in Christ, the second Adam. Harabasyakalabahande. So na makita yun na gijay, sino ti hanga na bendisyonan nga connected kini Jesus? Na cut off, tadya na i-curse nga pulim. Tadya kunak, ni Adan the first, ni Jesus jay last Adam ijay cross. Inala na amin nga Adamic nature, sana in end ijay cross. Inlansana jay first nga puli ni Adan ijay cross. Dinagungar second Adam nga nang conquer ito world. Ijay ka nga na isulbong. Kahit yung abrikan na giti curses si life yun, dadya ti dapat yung knowledge. Tadya na i-curse nga puli ni Adan, in-crucify ni Jesus. Your Adamic nature is dead on the cross. But you are alive in Christ, the second Adam. You need to know Him. That's the reason nga awan tayo ni jay curse. But nuhan nyo maawatan na jay nga knowledge. That's the problem in your spiritual life. Nga uray inlalansan ni Jesus jay last Adam. Pinataynan jay last Adam ijay cross. Tapno again. So Jesus is the end of the first Adam. Ijay cross. Kadagiti, so aming nga na born again, nag-end, ijay cross, jay first nga Adamic nature mo, Adan, jay nature mo nga divine nature, kena Jesus Christ. If you believe in that, then you are rich. You are heavenly man. Your citizenship is in heaven. Noon niya, tiadakin ni Jesus, nga nagtutugaw, ijay makanawan ti Ama, dadjay ka kukwam. So nga, as He is, so are we in this world. Naipada tayo mat kini Adan iti, pero din nala ni Jesus, amin di Adamic nature, di cross, sana in end, di ko nga naawatan, I am dead from Adamic nature, but I am alive, connected to Jesus Christ, the second Adam. That's my knowledge. And the more nga meditate ko, dadalak sa dyan, gugruwa ki dyan nga knowledge. And the more nga go-work. Amen! So you need to know Jesus. Ephesians 4:13, inayon nyo dahil, knowing Jesus. Dahil kumati unity, ti believer. Magkaroon tayo ti unity in the Spirit and of the knowledge of Christ. So nga nagrigat ti unity, ti believer, no hantay paparihas ti knowledge ken ni Jesus. Siyempre, kasano ag-unite tayo? Kung natin na dumahanon nga mga agas ni Jesus. Kasano nga mga agas ni Jesus? Ti knowledge tayo kat healer. So hang kaming agmat, siya nga pastor. Because sa bali ti Jesus na, hang mga agas ni Jesus na, siya healer ni Jesus ko. Isunagat, connected ka ni first Adam. Siya kat connected ka ni second Adam. Kasano kami nga agmats?
handa yung mabalin nga baga, agmay sa tayo kumagamin, ti pagmay saan, jay knowledge, can jay faith. So ang knowledge and faith go together. Ti faith mo, patpatasin na jay knowledge mo, kiniapo Diyos. No, kurang ka ti knowledge kiniapo Diyos, kurang ka ti faith. So, siyempre, kurang tayo amin. Pero ada tinangat nga to ti knowledge na. Hallelujah! Baga tayo man, knowledge can faith go together. Yes, agkoy-kuyog dag, kay kadwada. Iso nga dyan knowledge mo nung ngumato mat ti level ti faith mo. Hallelujah, kita nyo ti abuto na. Ingga na knowledge of God's Son that we will be mature in the Lord, measuring up to the full and complete standard of Christ. Kaya ti knowledge mo. No, abuton tayo nga knowledge, nga maabot tayo dyan rukod ni Kristo. Kaya nasa wala, hanga maabot lang di mind mo, di knowledge mo, di life mo, ma-fat na riyay. Hallelujah. So, ano makita mga ni Jesus ket health, ket yung spirit mo, ng spirit of Christ, nga born again, ket health, santo nagbabalay dito yung body, so health, tinagbabalay dito yung body. So, nga di confession mo, panay, health, tinagbabalay dito yung body. Oray no, agoy, oyak, health, tinagbabalay dito yung body. Oray da pain, health, tinagbabalay dito yung body. Maramdamay, work out the Holy Ghost sa dyan, pak! Nag-disappear. Amen. Awan pi man i-manifest yung apa ngay. Awan na pudutan na kami ngay. Kat nag-uyik. Awan kasanupi man nga haan nga agsakit kat kurang tikinan. Dagiti ti batayan ti daduma. Haan nga ni Jesus si minilibyo. Ti faith kat patsyum nga dankin kajay haan nga makita. Sino ti haan nga makikita? God! Hanggang nakita ni Jesus, well, I believe. He is within me. He is health. Then di pa mati, patsyong nga dan, dagida di mo pa yung nakita. Apang ibagam nga nabaknang ka, tada ni Jesus Christ. Nga aming kinabaknang ti ama da kanya na, amin mat nga kinabaknang ni Jesus in patawid na karag di bagina. Ijay mo kay batay, hanga di bulsa di batayan ni Jesus. Ket matno di bulsam maramdama. So, ang balibaliktado ni Satanas, sika. Pakita na di bulsam. Awang karkargana, narigat nga rot. Agibagbaga nga baknang tanuawan. Taglang langsot na may sanda ka ni Satanas. Han nga langsot ni Jesus. He is the truth. Hallelujah. No, daking ka ni Jesus, ada aming king ka nga di kinabaknang ti Diyos. Bagada nga foolishness. Tikas day kano nga pamati. Ti foolishness, day hangamang patpati. Hallelujah! Diba? Natawid mo the Spirit of Christ nga nang tawid ti amin. Adaking ka the Spirit of Christ nga born again. So your spirit in the Spirit of Christ is one Spirit. Now, di natawid the Spirit ni Kristo, natawid mo ti Spirit mo because one Spirit. So aming kukuha ni Kristo, nakipagtagikwa kamot. No rich ni Kristo, you are rich also. Nakita ti revelation. Hay! Apo naganas. Amen! Knowing Jesus. Next, knowing the Holy Ghost. Hanggang pumigsalatan, uhan mo manon mga mamamuti Holy Ghost. John 14 verse 17, knowing the Holy Ghost. Second to the last. Okay. He is the Holy Spirit who leads into all truth. The world cannot receive Him because it isn't looking for Him and doesn't recognize Him. But you know Him. You know Him. Amamuyo ba the Holy Ghost? Yes. Oh.
Kailangan ng mamamuyo because He lives with you and now and later will be in you. Apa nga now and later? Because sampai nga napan ni Jesus Christ. Ijay heaven at that time. But in napan ijay heaven, bin maban, iso nga, bin maban, nga natata, dan kada tayo. Inawat tayo. But you need to know Him. Iso di may sa kararag ko, Father, in Christ Jesus, I pray, reveal your Holy Spirit to me. Kasi i-reveal ni Father God, the Spirit na ni Jesus, i-reveal mo ni Jesus ni Father, ken the Holy Ghost, i-reveal mo the Holy Ghost ni Father God, ken ni Jesus. Cycle diyan. Amen! So, kaya't kung ba't yung mamamot the Holy Ghost, hindi ko na adutin na amok na awatak iti Holy Ghost, hindi karara ko diyan, in siko, who is the Holy Ghost. Amen? Oh, hindi ko nga naawatan ka ti Holy Ghost, He is the manifestor of the Word. Iso na ti power of God nga mangi-manifest ti aming nga kina-Diyos ti Diyos. So ano anyaman nga bilibam kini Father God kini Jesus, i-manifest ti Holy Ghost. Ano tinawag kita? But you need to know Him. Nag-iyanan the Spirit of Christ king ka, and the Spirit of the Father na nabaptize ang ka ti Holy Ghost, ti bakaslawan pa lang, hangga pa lang nga powerful. Imbis nga amin nga power, nga ng parswa ti lubong, nag-iyan kin ka. So you need to know the Holy Ghost, tapno maawatam, what power they adaking ka. Nga nga revelation, di kasana na ito'y. Hanga ulo. Ti ulo, powerless. Hanga makaistan. No adaman, iti dapat na nga kalaban. The revelation knowledge is your heart. Iso ti kaya na tag-stand or a negative ti situation. So you need to know the Holy Ghost. Hallelujah. Kararagyo. At numamamuyo ni Holy Ghost. Amoy ti Holy Ghost, He is our Father matlang. Because isuna itinang aramid yung panakay anak mo. Kita nyo ni Jesus, ada ni Father God in heaven, kat kunana, aming aramid kang ko aramid nga bukbukod ko, ti ama nga ada kanyak ti mga aramid. O ada di amay in heaven nga, sino di ama na nga ada di unag na? The Holy Ghost. So nga, Spirit of the Father ti awan, because He is Father. Spirit of the Lord, because He is Lord. Spirit of wisdom, because He is wisdom. Spirit of knowledge, because knowledge, panakamoy suna. Spirit of health, because He is health. Spirit of light, because He is light. So kasi amin, Spirit of light. Nabay di, kinasasino ti Spirit. Oh, Spirit of peace. Spirit of joy. Spirit of humility. Kasi amin, so naman mamuyo na nagbabalay ka na kayo, I have the spirit of humility. I have the spirit of health. I have the spirit of blessing. I have the spirit of protection. I have the spirit of grace. I have the, kasi amin, I have the spirit of strength. The strongest spirit is within me. Kasi amin, dahil dimang papigsa ka na kayo. So ano dyan ti many dicho, awan may erase ti COVID in your life you. Napay nga dasi makubi-COVID, nakubi dyan panunot ng gabi. Iba nga kung di damo dati COVID, but 2 months ago, dada ka gin-intercede, kung nanapo nyo sawanan ti COVID, nabayag. Nga nagbaw-baw, nag-subside. Ti magpapapigsalangan ti COVID, dyan mangus-usar, nga agis iskam. Amen? But we need to pray. I-prayan tayo isuda. Amen? Iskam tatang ti COVID. Iskam ti swab test. Vaccine. Isuda kita nyo ti ipas positive tatang. Ada nga ron na di kwa natay. 3 years old nga ubing. Nalmas. Idintaray di hospital, sinwabtis na, COVID, tinataya na, naglawag na ka, nalmas, ay unay matyanan. So we need to pray, kadagitay nga DOH. Amen. We need to pray, kadagitay nga media, isuti magpapapiksa isong ado, ti cases, itinatay, ti COVID, ngamhan. Di niya Biskaya,
nagmotor, na-accident di motor, dead on the spot, intaray na lata di hospital. Intaray na di hospital, sinwabtis na natay di COVID. What's that? So nga kailangan, mayat ti protocol, pero the implementation na is wrong. Amen. So nga naawan ti saksakit nga fever, trangkaso naawa namin, napan namin yung COVID-an. Because basit ti maala dahi di trangkaso. Tay COVID tinangina. So we need to pray dito Pilipinas. Hallelujah! Tikadwa tayo, kapastor tayo, iti Fugao. Nagtrabaho, iti abong-abong na nasugat ti yero di ima na, agdardara. So intaray na di hospital. Napan di hospital, sa padait na. Pues idan da, kargaan da kumati, anti-tetanus, uno kwa. So di apan na padait, kunada ka no, madimi nga daitan, ta COVID daita. Kasan mo nga COVID, agdardara. Itata nagungat na di pastor, akadwato tinmawag iti mamuna nga pastor, nga doktor. Ada berita ni doktor nga pastor, sa isuman pagpadaitak ti imak, nagtawagan, aday palang isunan hospital, pamadida nga daitan ta COVID kanu day, agdardara. Idinangag na kataw-tawagan na di pastor nga doktor, igmutuin nga uta daitan tayo. You see? Isong ay bagbagat na gito eh. We need Jesus. We need the Holy Ghost. Amen. Last, knowing the gospel. Knowing the gospel, Colossians 1:5-6, last part. So nga, ada to upak nga kailangan nga mamuan nyo. Tapno, umay ka na kayo, iti great faith. Yan ay, Father, Son, the Holy Ghost, in the gospel. Pasahan tayo. Which come from your confident hope of what God has reserved for you in heaven. You have had this expectation ever since you first heard the truth of the good news. Truth of the good news. Gospel. Iday King James. O gospel. So makita nyo truth of the gospel. Ti dapat yung amuan. Verse 6. Which is come unto you as it is in all the world. Kita nyo, iso may be preached in the whole world. And brings forth fruit, iso tagbungbunga, as it doth also in you, since the day ye heard of it, and knew the grace of God in truth. So bagbagak kay grace ken gospel kat may maysa. Namum ti gospel, namum ti grace. Amen? Now, andyan dyan, kailangan nga mamuan nyo? Gospel. Next. John 1:17. For the law was given by Moses, but grace and truth, the truth gospel, came by Jesus Christ. So, isuti amuan nyo, John 8:32. Dito yung truth nga injad ni Jesus, gospel. Isu dyan umamuan, maset free ka. And ye shall know the truth, the gospel, and the truth shall make you free. Ye shall know. You need to know the truth. And yet the truth? Gospel. Amen. Last. Romans 10:8, isuti word of faith, the gospel. So anuhan mo nga mo ti gospel, hanga grow ti faith mo because the gospel isuti word of faith of the Father, of the Son, and of the Holy Ghost. But what saith it? The word is nigh thee, even in thy mouth and in thy heart. That is the word of faith which we preach. Anya di we preach the gospel. So ano, basam na tayo, verse 17, faith cometh by hearing, and hearing by the word or by the gospel of Christ.
So kita nyo ti umayan ti faith, the word of God, NLT. Nakita nyo, yan, good news about Christ. The verse 8, the gospel ti word of faith. So ano mapnukat ti gospel, mapnukat ti faith. Amen. Hallelujah. Good news about Christ, that is gospel. I know the gospel. Kasi mga the gospel ay bagbagak, tinatay ni Jesus Christ si J. Cross, isuna the last Adam ni J. Cross. So adi natay, in-end na the Adamic nature, Adamic life, tapno iyag niya the new life from above. Edi natay, isuna J. Cross, inlansana J. curse, nga nagtawad kini Adan, so nga nag-end ti curse si J. Cross, tapno may sukat ti blessing, kadagiday may solbong kini Jesus. Good news sa amin diyan. Interna the blood na. Amen? The blood na his life. Amen. Pero adati duwa ngay narami the blood. The blood ket bayad ti sin. The bayad da the Adamic nature. And then may sang in work out the blood da jay access mo i the throne of God. So ngayon end the blood ni Jesus Christ, the curse, the power ni Satan, the life mo, sa dakain connect, the powerful God in heaven. So nga naabak ni Satan by the blood. Nagado, di kailangan makita yung nga good news. Ngamnuhan nyo nga mo diya, so nga di nasugsugat, binayada na, in end na, di sakit ni Adan. Tapno iyag na, di health na ken ka. So by his stripes, you are healed. Apay nga dadagiday nga good news? Taiso pagbatayan di pamatim, nga accept am kini Jesus. He became poor, ijay cross. Amen? Tahan nga pobre din anak. Ta anak ni Abraham. Na bendisyonan nga puli. Ngam na idada iso na jay cross, na isina kiniamana nga Dios. Tainala na jay basol jay first nga Adam, iso nga na i-curse si jay cross. Timay sa nga curse si jay cross poverty. Iso nga jay cross binayada na ti poverty. Ket in tanam na jay tanam, in ed na jay tanam. In kalina da jay nga Adamic nature nga very poor. Idi nag-ungar, nagbalinisongan na nga second Adam, nga very rich nga Adam. Iso nga, he became poor, that through his poverty, you might become rich. Tikata sa when, through his poverty, instill na, and end na the poverty for your life. So nga dinamati ka, na-receive mo, that jay nabaknang nga biyag, nga tagalangit in Christ. Nagita ti good news. Nganuhan nyo, biliban na, bulsayo lang ta di papapilit yun, di business yun lang ta di papapilit yun, di laing yun lang ta di papapilit yun. Ang kayong agbibiyag ti grace, ang kayong agbibiyag ti faith, that the faith is in Christ. Iso nga, no kayat yung may reverse, ti biyag yung amin na kita makikita yung negative, patyan yung nag-end na kita gamin jay cross, kati new life you, katagalangit. You are blessed. You have power. Kasta, kailan makita yung na jay, that's great faith. Makayayo ka ni Lord. Kasi nga ron, nalpas sa ating mensahe, and I believe nga nakatulong ka na kayo na doon, tapno ni Kasta. Hindi ba nagbiag tayo, kat ngumado, ti level, iti faith tayo, kan iti life of God in Christ nga na-receive tayo. Tap nagbiag tayo, ti writing a last days with power, with the life of Jesus Christ. Kaya ganang tungarod, nito na may manen nga programa tayo. Bye-bye. God bless you.